Галина Енейкина водорбилик шул Ельчик районенче Патрикель школинче ишлет. Чуваш республикин тавадивишле учителя, аджазыне тыван челгебе литературына, культурына хизеплеме врентнезербушне хайде сыважирать. Ельчикретте библиотекара унын шенекинегине пахалариш. Ельдик районенде кешен дайбаш кулинде пилликмеш классра врене дюхнех саважирма бушланы галинына, тыван телхебе литературна врендеген хавгаландар садына. Первайхи хайлависене хашадаяна. Ундеслехебе хер учитель профессияне алайыльне. Хальхойде адесене чваш телхебе литературин пуянлыхне ошайлме булушать. Литература кружокне жүрегенсене савагалав хайламахынықтарать. Адесенбе перджелге дукма білет бол. Урок сене тәрлі енлі, тәрлі мелзембе, тәрлі месірсембе, ертегін ден тәрліні чеврен дегенсем шав хужырақ пұлдарулла. Пұлдарулы сенінде бол. Мен бұл енбе пұлдарулы тесік алма бұлайды. Соғыз емде жүрет. Хоян әш опыды зембе, әш опыдыбе палыштарат халық школы журналдан. Жасазақ бірін дегенсем құшынде тұқса қалашат бол. Кенеге хытлавне буштарнызем ширавжын уйрым енізем жинден галаса бадеш. Эштежізем Галина Леонидовнына хастар да шивеч, комалла булнышын хисеплеща. Шамрагорова ашамыжбет вангене халыха юрхлы шидендересишін тұрышнышын хаклаща. Мен же бірлесек бірінде, егі янақ дейпін, Галина Леонидовна бұл янақ, сывыжыманамыр, чывашлыға упразалық варас тезеге жынақта пиден умай тұражайт, шаки жек вылынде ажазыне парас тезе тұражайт дейпір. Пуринде был пулмас, совыш пулмана тоже чуралмала депер, темлевенцессенде, но аплабузасында кашни саманча череде елеса, пиренде вал мала, талбун машкан, хамр эмеде, пудышла забыл машкан, хистезе брать. Кенеге авторне саламлама республикари профессионал писательзен союзен ердюши Лидия Филиппова пулдарул хушканебе келіне. Вал Галина Енейкинына чываш ширавсисен дешне илнине ширипледеген худ паджа. Ял пирен литературына яланах тымар сеткене парсадыныне балыртыры. Профессионал писательзен союзенде архивгатра шербадриги писатель. Бізем, чынныбекте через убизем. Утларағы же хулара бұрнашы, район зенже, шырза пұрнаған земде бұр. Но езірхы бірақ плетер, унченде, халхи бұғытырады бұл. Шак шубашкарда, чувашсыр кентеп қылынде шуралза, перен чуваш литературине, адаландарма, кірзегайна, чувашыра жезем шуккуда, ве, дезір жағын бербе шукшалза бұқны егісянда бұзан. Утларағы же, и бирде, перен умнихи земде візем, утларақ район зенжен дұқны. Тудар, Пушкарт, Республики Зенджи, Чембер, Самар, области Зенджиде. Чун ехраве Галина Енейкинын вишемеш кенеги. Эмерхи илемлих еребе тада чуну таса булсан яткезембегех, валда тван давралықпа чілге буянлығы, врендегенсен пархадарлы әшешінжен. Халал совесемде тилай. Эбе пиде комаллы мәжіндезен шак маттурдан да маттур ендежім Галина Енейкина хойен кенегин умзымахне мана ширма хавхаландарчы шак кенеге чываш халыхне чываш тегіне юрадаганзине поэзия юрадаганзине пиде чундан савындарасыбе шанзадырадып. Автор хайгенеге влаганземшін усылы буласса жанать. Малашневал литература аны жинде тада да хавхаланарах ішлемес мақпаджы. Вол себе илемні бұнма хавхаландарды мангенеге. Хорошо, бауқтардыр. Мәжіндесен ұмдайыбы шав жуғышпа ажатыне вредні май. Шкула дезене, хорошо, бауқ мағидадыр. Киревсірлі крен, тарсмару друзінден бұрынма. Пулны шыра, чигірлі жубауса. Шыржыва юрықлы жінзе бұлма, аттянине савындараған жінден бұлма. Чанеді, псанеді. Чеваш Енгеларом Вали Марина Корягина, Петр Никифоров.